Atinda reverend. Ni museo. Kwa malo sini ndo smart ngono. Nina chadike chicha otomane mabanga. Otomane mabanga. Thank you so much. Unakaa vizuri. Undive chadhi ninacho. Ile nesa mwana. Na nina muka bishop. Muka archbishop Ndambuki. Niwe bishop wa Nairobi. BC. Naambiye ningukerie muno. Aketha kabisa. Ambiye wekwetha echonjo. Ambiye ena muume wake. Nambula na bishop. Ambiye pastor twetha buchonjo. Naambiye ndaumbania umbano munene kuya Ilobi. Nikenda twende tukanene na mama naambia ndikatie Veronica. Ngoka. Ngoka bangirie kila kindu na ngoka. Ni bangirie maundu nesa. Bangirie kila kindu ngoka. Nini tuenesa Yesu no ndangiti na ngo yakwa ni kumwenda Ngai. Amen. Nini na uumba no chumwa ni kuyangalwa sia miangeni ni kitui na kutha naku ekutha naku kwa Pastor Onesimus Wilson ena muka Faith na ndumanga lokesu naambia matukwata loud and clear na mambia nitumatethetie muno na ndi ndwasengethi cio nyingi pe mutumia wibaya bandu beta wa AIC yikithu yikiatini yibamasi yikiatini eta wombua na muketa wa Stella niwe cheledi wa kanisa su na pastor weta wa Esther na kanisa su na mone naiko na ndi wande mayimbite nikukethie na mama choncho na kongunenga onde ye kondaenda ngabina inge kondaenda ngabina na ndo ndatika nini na tuendo tethia mundu eka tuthiba ututethia mundu na Ngai ajikanesa nenge mwanya na mboma kethia asiaisia maito education maito pala mutu education kila bandu bonde na muno ala mwendete Reverend Grace Kalama na mwitu wake Siombua na ashambi kimaito madhambalala pa Mutongo TV tumwendete muno na ni asanda nundu ni tuigwa muinena na tuigwa tuyona messages na tuimwiwe na kula traumila tuigwa mwashout tuimanya tuyandu meke tumithayo ne wenyu tuigwa kwinyithia vyu na tuyasa karibu yingi na we muthokie vyu ona mathayo ne maitu asante you disi the ametwana yoyo na sumu ina sindu ite usamanesa ngadi si skalini Katisi skalini zamata sio mbona ngadi skalini alama ngalika yenge kwacha ngadi skalini alama ngalika yenge kwacha ndo kwacha muno alama ade ya wini wokamba weta wa Ben mbadha tumia slogan yesi ya ngadi skalini now ngadi simwa bandeno wa marriage ya sanda mwitu wa kwa Siombua ndo ekulwe seo yewu wakulia Ngai mubango wa Ngai ni andu matane ndini wa mutawano actually Ngai ndaumba mutwano tumeanisi isi andu wengi makiteta kuumeanisi ni banu ndo asiana ni bana junikata ni bana myakesu ni ba na yumundu ayithia ena itumisi akumisia ndini wa mutwano mbwi muyo wewo ni mutwano wasamie keluma indi ebo mutwano ni omisi na nienda kwasi atiwe mubango wa Ngai mubango wa Ngai kuma mwambililio ni bukune ya mwambililio kilungu chamkeli na muswa we 18 teto ya Ngai asia na Ngai asia tiuseo mundu ekalea weka pe manshata asia no thoku mundu ate mutwanoni atatwanite mwana kembithukesi teto ya Ngai asia tiuseo kwikalondo wikalite miaka sira nake mekalile miaka 35 mundu nusu ya miaka 40 na majensis komendo otwana nduthia mundu kalile miaka 40 ndatwana na ebau na maisi mekia mutwano muno makia mutwano no somo byo mana isu mutwano somo byo ndeto ya chatu enda space mende kala mena freedom tumaikwenda kutwawa ndeto ya satusio imanshi hata kila kiseo ni kwenda na family pe manza pala pale teta be muyo pala pale teta pe paseo pa yu kila kilio kevya wiwi tenesa uyasema mwandika akwe kikuni chake ene ndwi ya wiwi tokwikala thayo miaka yonde yeta wa mutwano nipopo Ngai wa bombie bethiwe beba seo lakini nikibena thina wambe wita wa andu kutwana na ndwithia nthini wo
katikati womwe umwe ena akili tumeta naive mind sio mbua ukatwa wani mundu ndia isibi andu tumeta ai metu sautwe yata andu majata tuina thina nenye ndimo ni musemo Ewa mundu uhondo yetu sautwe yata kano katwa kibetikili takina tu sautwe yata yani ndwithi ya mundu tiu mtu anite indi etukinda akili yake ti chao timbianu pyo tinje ena ila tumita kano mind akili ngube ukethio na mwekala nthi mesani munena nye reasoning yake ye reason capacity yake yindi inatabana sia weekend challenge ko yakaliloni girls ayitu inena niwe bastomo no kilila india indungia mubea mwana asomo ti pastor omwe patron ambia pastor kote watu ikanesa yue tuame yue tabeba numabikie as a somebody like me a grant rate surely nyeni twaye mundu wa form thidi utesi kwelesa kisongo yani nienda niti nake utesi kwa sa meet my husband this is my husband yani utatonya kuni introduce utatonya ku express yani onotezeki yangua yani ona naete ai ni musi ndi kwiwa ni muyani enundu ni mundu wilie utokwite necha yani ukwite witu sautwe yata nyaike mundu naifu jila wethi wana mundu wikiliko kindi muno mwithana mathina maingi mekirathukanio chambe mundu pesindu utasielewa undu shailete kwikwa na saa cionthe mukatindi ya kwemanwa kungangana nundu siombua etha watu wani mutumia wetu sawa twiyata weba ko tumaluta twakuna weko nakazuraina wa umala waswani ya wathi ndi nayo na wathi kukomana na andu wathi ukomana na andu wa umaluka wa iwiani uishoka musie ne thina watu kiangwa ni wiani na be mabwa mama wasaumwe ona pia sio tuko nangi makakoma wiani ona makakoma wiani na nduthi ya mundu no ndakuelewa wimwiane wiani ukula wiane wiba wikata yani sasio mbe kaliko kake aswani ya kindu kida kimwe nundu kaliko ni kanini mundu utamwia utaete maendeleo kamwia nienda twike wenda believe ya kana maundu ni matonyeka sasio ndeni impossibilities kiki tonyeka muse ndienda atongeleka lumu eba ndienda ngathi yo ilumu ongelelo kiukitonyeka na imbesa ciuma ba kibeti wiki kama muthemba kutima kuongelelwa tu mongelo bona mbia neze na hivi maikana hivi hata kwa bwana kwa kama muthemba kutima kwendwa na mwenda yeke siwale agaisua nage yuko kumunda uragwe kusaidie wamie kwenu wakaikala nake niwe kale na iguya kama muthemba kutima kwendwa yu mundu uci wakuyata we nambio the ko bada muna mwe sie na thina mundu uci na thina muse kuni asiati andu maturi kotonini kibeti uitwa uikiki ya nyamba tiles uyethi anike bubi ya nyumba mwakiba paunde pauta alzine na uikikulia kiigwe ai ene wandiki ya kuthiko ne mugwa nenda kwacha nyumba mutia uyethi ya nyumba tino na ceiling sio bweje na ceiling na mwakino bubi wako nane na wati na nywa malokobu mena shuki na ni ya tiles na kunza kusanga ka carpet ya yaba na ceiling ni ya white hey ndwethi ai mamundu mako ni kuya tukaieba yambe wa mwene enda to the out agula wanangu ambesa wake ai ndweki yangu anesa to the oka kila na manda ina kwati nyeni na kwa na ndo mako sumejikala na sio menye muzi uka mwithi yanu ona nsuinde kata ndatsanwa ekite stocking saa sita sia chao tia mutana mutwe ekite stocking na makulaeli jima yonyunga jindini na jingi tembuku na jingi zilie na wa mukule ndi wema na yato ita ilio ndomwe sio ndesi ekeko eni niki egule na nyeni na kwatie kinendai ndwethi atithina muthe na actually sio mbua kindu kindi kietie mathina ma mipango ya kando nundu yu watu wa mundu mukokosu
na nicho kitumi ngai wabangie ayomba mundu aomisie mundu muka waune umwe yungai la wombie mundu aina mubango wa mundu la wailite kutwa ni wa level yeba ngai akomethisie mundu umeto tipkuni ya mwambelilo kilungu chake ali kwambia muswe 18 asia tiusio mundu kwikadeweka na akomethia mundu umeto na aumia wau umwe aume mumbithikise kwatanga ingaluko emwe yakuo kone kukwaka pe wau mote jao utebo sida sia nene mundu mukesi onde indi mundu umende jao ndesi onde nundu ne baumiwe wau nundu ngai enda ila utwana na ni mboya sia kwa bethe webe mwana kiombe tukise na mwitu nundu yu andu ameme uthina ni blanda mekie zila matwana kana zila matwawa mundu muka aumiwe papa katikati ba ngoni ibo waumiwe nikenda ndakethe wenthi mao yuko na watu akibedi kyanthi ki maone tikwangelekanyo mundu ni graduate na graduate ya twa mundu a standard 8 atwa mundu ipa level ye maone wende wake wende reason ni ai mukusha ese kubika level yake akewa ai mubo na ni lazima mandeka mubango kando ka umu challenge akili yuno nena ubo wa patron wanakuya aje nditwa mundu utani challenge kuya kaliluni girls mundu mukota ni challenge akili tutatonya kwikalandhi tuka reason together tukanena ni aimu aka challenge my thinking ni mundu mukaweba tiwe bandhi weba kate ene weba ati alityo kindu kenini au bike ati alyo kindu kenini au bike mundu ukethia mwitu no musomu muno indi athio asia nundu niendao muumenye ndio kolia aitwa wani mundu utathi kilasini yani wina mikalia nundu enda jisietwa indi mutu anoni akauthinia ni akili yenthi ile tu amita naive mind akili ukamyukili waketha umyukelilie mwitu mwana ndhiye ni mutethesio manda muka mume na ziwi nyeweza kupeta mundu utindi yangu nete singu bambe na mandhia muka na mwababe mundu ndenisie ni kunengewe ni mu forward ambia forward him na forward namba yake amukonia simu najua ambia yana sionde cha muno mwituosu ambia ndizio kunielanga yaku natoka ilobi ambia ya nakundu nena ku leweta nena kunda kewe najua oka ilobi najila uki ilobi abika ilobi mundu nambo musisio unasenga taimukawani twathimukawani wali anatita ndatahambesa mundu na mwandu newe kiloenda mundu ume anewa nguku ambo newa chai ilona nengiwe chai kina kila kita watiba ambo tembo chao majani tembo au majani ndene tembo majani akologa ambena musisio wewe yuke no nguko yaetwe manete anabere wa utezie nguko yaetwe ila nguko inaeti wa mundu aza mandi loya nguko we haita aya mbakaya tubinde kwa nguko wewe sani enda kwikata endo suna we ambia ni nandi litie nyamba yake sana utsu na namumbuloko na namunenga mana ele amwenuka nesa etonena mama dembosu poleni sana kaita mbokwa totandia wendeno akilungu cha dhambalala atende na unena nyisia yolua sumu ila sindeni wa mutwano na nikwatene wende na utetheka Reverend Tirina mana sumu mwe wita wakiliko kindi wakiliko kindi na yungu kulia ila onena na kulia nicho kitumi oyu kwithia tesi mundu mukani watwanie na mundu ume me chini tasi mundu ume ai kisomo chake cha level ikulu na atwa mundu mukawindi na moka mathimwa kano financially maindi na moka mathimwa makwata mali na wiko bandu isethia mundu ume ya mundu mukandi wa class chakwa nigero takiki yu Veronica kilone nete nichichu ni mundu kutwa bisi ni mtu anya kwathimwa na mali lakini mwathimwa na mali ndwithia ni mundu mutekala ni munenani ni mundu mute match kwi mundu muta match
na chunena nicho yuthina uyu wi musomu muno ona nuto nyeta utembesa lakini akilini yakuwe chao the people very rich akilini mbesa maisho jukwangeleka nikimwana tikikimini o university ko kimbesa na kikwendo kutwana na kiziwa ikeli tukeba tu nika chuma kaine yane sai kai meiwe standard na nyake ni munana wa ona nyinyake ni chao ni munyanya wa na nyinya maikwatania asiai na simbi tukise ine sasa ndio mtu ukosea siana nundu wa kibeti mwendu cha chumwa ile mita sita family friends kana tuimo shirika wa wake wa Kristo imwe kana tuwe mabasita nundu nye ni basita bithi anienda moishe atwa ekeli tukabasita onge na nikeli tukae meiwe yukwangelekanya yu moishe eke masters degree na kita masters degree bithi ya ekeli tuka mama twasoma imwe Bible college keli tuko kamini standard 8 nakatulia nakathi lobby kaika thokoma twisi akili tiko there ni kila kichao kila kiakilini you andu asundu kuswania makamach in any way on a discussion yo majise kalandi manena nie nundu i akili jindi nutonyethe na mbesa akamuthesia nutonyethe na mbesa akamukilia lakini akili thinking level ndwithi ya jindi ilangwa asia jindi ntia ni asiati ni nanenga ngelekani ya mundume na mundume niwe measuring standard family akili imeshia wani mundume ko mundume erabikie standard 8 na school ndaendea you amande mundu mukawe baadhi yango banini kana wa 8 lakini nwithi ni matonya kwikalanya akili yake yo chao yondi etha ko wa form 4 mando mundu ene we bandu etha we wa university etha we PhD mando akai wase akasa wendo kibeti tuitwani yao kibeti Baibu anonge unaiwe ni nyinya manda imuka. Ndati ndakuletu we maudhi kamanda kibeti niki. We maudhi kawanduka twana niki. We maudhi ukatwana niki. Ndi we maudhi twana niki mutuko. Mutuko anathia mando mundu mukabau. Obuso koni. Obala ume maenda aete. Najua lo naetie nyinya ibikae dia mundu mukati aikoni. Mau mailie mu muthai. Aili uto gwitota. Aili uta mucioke. Nyinya dia ndeu manyamu ndi mutuko. Kiwetie ni chao. Amwe mamine na muno ona matunda ga ona matoko wewa yindwe ni mundu mukawe below kabisa koni wangu ngunena ndi asiati mundu ume niwe measuring nini standard na athima mundu mukawe ndipa nini mundu muka ethi wa bayulu muno bado itakwanga na problem na jitha na thina niki nundu wa ego ya aume ni too egocentric ego yo ukila sietha ni mundu mukawe na brains ai mutabya woni ayona no kubuthio ayona to kumwikalila no kwikalilwa na ndi ni wa setting yitu na kacha yitu ni value ya mundu mukakwithena ena wasia munene be wa mundu ume ila mundu mukawa mesia wasia munene kana akili nange akamba maitu masia ni mwikalile kana ni mumandi muno kana embesa muno kana ilie masia ni nake mundu ume ayambi yo feel na nundu wa ku feel kana mundu kon endo mwikalila ayambi yo muthesia na binya na nicho kuti muona be kau na ngumi na ndeto nikena mundu ekata kana kumubutethia wia kana kumubibisia chao mabalo make wewe zikwa mabibi bigwe mabalo nundu wa thina wotwa ni mundu ikakili kende mbe waku usishu akakwatwa ni kindu kitawa insecure umali to is feeling insecure kibetikia kwa kitoswa kibetikia kwa tanenwa kibetikia insecure iyete mathina kundi asia point ya mbe na sumu wambe ti kutwawa ni mundu kutwa kana kutwawa ni mundu wikiliko kindi muno huo mtu utabeba miaka mingi na kewa kunoisie na ndwithi ya mabinda maingi wiwa uthendo bebelanza nundu pa nyumba ni wabinye iwe ni mundu utaelea wa mundu nuona we anda okulia inyama woni ni watwanie na mutumia atinda abalabe pe nyinya ona yenda itabithia kibeti abalabe nyinya ona kibeti keizia mami okaba onzia izie ndeze ubo wa hospitali ndeze mami okonzia iziebu ukathia muka mwana buye nyinya chao ebu asiwe asiawe kana yani mundu ndia utesika na kwe clinic kana mundu nenda hospitali ayeta nyinya surely ni wangu asiati nomba kala meibandi methe make careful sisi ni mundu wokoma utwa sisi ni mwanake wokoma utwa ndukatwaye mwanake osu ula ni wetie kama ikatiba kayosa ja ndagwe aitembwa
ndesikika wata kindu kila kingi kitakele sumula ungi wakele with our selfish character ila mutwano wina beba with our self-centeredness mundu kwiwa ninye na ndwithia I look mabata make mekata meaniwe enda muume aseube yuthi na witu ni usu nienda musee wakwa ekata aseube na kwa ndi kwenda kwikata kuseuba nienda musee wakwa ambike na kwa ndi enda kumwika nienda kuyanigwa mabata makwa makitanani na kwa ndi kwenda nienda self-centeredness ni sumu munene nthini wa mutwano kwithiwa wienda usiaisye mundu ulonge aseube na wandu kwikata ndo seuba mutwano museo ni ula mundu we wamba utwika museo twika museo twika kibetikela kiseo twika muume ula museo ti kwenda mundu ulongi atwike museo andu majia hani esindu wethia pe nyumba yakwa na ya museo na ya kwa ndienda jikinywa na ndiye museo umwe kibeti nake kule indi waza ndi kuelewa niona mume lika nyumba ngi nake na mule kibeti indi waniona pailiata na ambia betele basi taniki ya ngua alikalumu nenge na kama mume alikaja na mule ndiko baili hata ambia we ndiko mana mungenge ya mundu we na mule tesi masogi ya leka ziondo kwenda lumu ya kwa nendazi decent na range wera range hata ukitaka kuangalia kuja uangalie kanguzolia na alika bedroom yake waje ni bage na yeye mume alekanga nyozi ndino wazo akabanga ikitiyo la centeredness yundenda mundu ume wina masoki simeo nyunga na nde kwenda mundu tesia la nyakitanda na ndenda mundu tia sheets nesi ili hata kwani wewe ya mundu umeka newe ya mundu muka asa ndiye ya mundu na mimi manyise kumetwa twani ndimyonya ikwata sia kendo kowe enda kwake na ndenda mekwata ngano elumu yake ampenda okeba nye ndimu bata sindu siake ni siake sindu siako ni siake okay lakini aisho kalumu ai we tiwaema Veronica tiosungu wedete indi kuzia ingime na mwekalile wokosu ukethia mundu nu ni watu aiwe indi embesa siao siake na muome embesa siake yani mueme gona kathini yabu bithukesia mamo bithukesia wina maloni wina account uthukuma mbesa siake betini sia kutethesia muome chawo mundu ume niwe provider niwe breadwinner lakini nake mundu mukani chao a suitable helper in which ways in all ways mundu muka atethesia muome maendeyo nyumusi ona ayaka nyumba aimwe musendo yakangutethesie ninye ngutho wecha ikiala tuwo kwaka mweme ni wokwigara kwaka indi ona keka ona tuketikwa kwenza wenzie musingi ona tuketikwa wambele ile ona kunuto nyo mutethesie kamwe musei niona nditwa ile kwaka ekanwa sekaloni ngutethesie kwikata kwaka maiki yano ndo ma invest sindu cia muthembo ucu nene ni matwa no kamaka wa mano makafukuzwa kana bakaetwa mundu mukonge in fact nana mundu mukonge ambia ni wewe interact na makira muthemba ambia veroju kila kitu maana enda sabiyo kila kitu maana tethesie ithianganya ni kwithiwa niva nikala na via eona toto wa nundo no mutethesia tukaka mumba tukathoa kundu lobi na kwa kakaite mundu mukonge ungeju ambia Veroni regret niki nao seye mume wakwa loan na mo seye loan twathoa ngali nengali atu ile tunayo ye agamege ata sio mwana kwa kayoba waka nyumba alama kama materia ya wamana yitukekala na wiosu mama tio suwe na mama asuma in fact mama mena wia na tia suni ni komanite na ingi nundu onapeo kamwili tukamweka kande ye munwezo kama ni yesimu masaile kaya kembia Pastor Grace mom let me tell you the truth na to ni mwana ko sunda ikindwa kwa maanda kani kasomba chao kandaka umwitine graduate na to ni mwana ka form 4 asoma kasomba kandaka ndai kindo ona ndai wiani ai failure ya form 4 na ni kwa sababu nilimpenda nyena sana ndo ailu asima kwa nathui mambe si hapo nekata na lea kwanza mainde si andie bita na nyena hapa kanikale na mami mambe nyamea mamwe musio wocho kamwe ninye ngokilia nyumba jiba yesu najuke letu kukatwawa nela katwa iwe kandi kwa bank katika mbosi ya mume loan ya milioni ile
ekie chao biashara mume ekia biashara ba ilo binene kaje kalanga banini kama sia milioni nyingi biashara yikata inene nduka zoko ba bank mundu ume amesia mpesa avyaka musimuseo mana wa mapuloti wa masumba kwa yamesio kimao meka maundu maingi naju mundu ume amesia ngalio de kwani ngalilo kwikata ukwenda kwanza ela wathuia abanga na mukaitho koma kibeti chake atwacha kwelaba teka nomba anje kibeti chamo bujaba ngai tuzika lango obanini nyumba zoje bandu ndendo bagweta ndio ndo bagweta nundu bandu baseo prime kula kutho wanazwi avya osa mundu mukaongi atwa aija bau na yunda mutiela nyombengi ambia mayai manambo methini mayo ila ya kukombwa kuma yi manathi pauma ileta kuthi batwa kibeti chao kengi batwa kibeti kingi na mume amwandikia message amwe me have got married mume aka kuinukanga nde kuinuka ndi wema ukaniki ndi wema kukanike chuma cha thela amwenye no nitwani I've moved on with my life, move on. Endelea na maisha yangu akule shwali. Amuseli tisia na inyesi nigo kuya. Wewe nyomba, uwe ni wambio butethwa. Mume wano move iye. Musi ni wamwake iye ngoloba, musi kuwa bala mai. Nipe ngoloba na kwanza kibeti ni maendie maokana chamba isi ngoloba anajira. Esu no wakia ko. Na mena nyombe swingi nikiendie cha to abubu na nikinengi wenkale na nikikiwe. Zani mundu mukosi wangolilia ningwejita. kana nikata pastor ndavye nyeni ambelelia pa nundu ndisu nini si akamena uya wokoso lakini nyina kwa nini si kwengai nundu mama umbithukesie ndwesa kwa kamusi wako yulu ametho imamu mukonge me am seeing iyo nyumba na iyo mwanaume akeisha kibeti chukie kuya na sia nazo kenda ukulia yazia avya saume aume mekwa membesa ya mando mundu ume mekale na mgule surely your blood surely mundu mukawa kumishe from ambia leni lo ni wamba siane na iba na mgula keka ndwa ina bandu wose wa uyi baba keka ndwa ina mundu wa kusuportia pona tenela utainake ndwi kindu wekete pona waibu nyumba kwithi ya nyumba mundu utengwa yikaba mundu uteyatu sikaba na kumya from nothing na watu ekaji mundu umeju lo meise kitambi na wewe ya wewe umene no matele manja nicho kitu miju ambiye kwiwu nini si akamena wia lakini tu nejeje ngai uwoni ati sindu sito wa mama nise utethesia sea ona edwa makeka niata kwinga yukuli alia andu make is a voice to the voiceless ni wotetea twinanga yutonyo tutetea mama ikakilo tonya kwika na binya waku wonde Proverbs 31 nutonya kumwona mundu mukamailu nundu atho wakitheka ona university kondu wa nyumba yake ngai no kwathimite wikala na thina ni nenete ati selfish attitude ni sumu mundu umembesa siake kuja matalicha ila sio sio kabosini na nda unenga ndi kaba ukathini abuke wanthi ona kwa na matatu a mukasibitani ona kuyangi matathoya mukakitonye mukakumela wa mutwa iyo ndokelia kendo akasia na nuthukuma mundu basini wigata nuthukuma indi nte undu wika muka kundi kwa sepeboni muthuku muno na ni sumu munene ndini wa family ila twatwana sindu cionthe itweka situ mali jitu yonde ni jitu kila kindu chonde belongs to the family yes. Wow, boni wetu bikamuthia kilungito na inde ni kwatiwa bikiana utetheka wathantha tukite tukaende sene somo yu ni kwithwa yina bikiana utela na ni usio tumane maundu ala mekwete sumu thini wa mitwana itunike na tukabikie na kulunga ni twa Veronica Siombua Willy twina na kwa ni Reverend Grace Kalama mutai wenyu ulainya wenyu kana sio Kalama indi nutonyo ngwatia kila bandu bonthe na muno simuni siakwa na namba sia simu ni 0717292812 namba ila ingine 0739990304 batie maunduni makwa au mamanyisioni makwa okuya Facebook, YouTube na kila bandu bonde nutonyongwatia na indi nye nindonya kuonekanye personally mpite kwa kila level nimbikia au nila yanthi muno pa yandu ndatonyo mabikia ngaina kwathime gwendete muno musiaisa wakwa na mwithukisia na indi ili wane vinde seo kuvika tuko vane jingi mumoni na kwendani kwa ngai Tiwa Inesa.